Lena-ke iMighty Getseng, kanti-ke ungakhohlwa ukuthi-ke usubscribe ukuze-ke njalo-ke mangikhipha zona-ke indaba zezemidlalo wena uzobe uqala ukuyithola. Udaba-ke olamba phambili-ke esikhathini samanje sokuthi-ke kunama-defender awu-8 adlala kuyona-ke i-PSL-ke azophelela-ke ama-contract wabo kuyona-ke le season ka-2019 no-2020. Udaba-ke engizoqala ngalo lokuthi-ke lona-ke bekangumdlali we-Kaizer Chiefs, waphinde-ke futhi-ke wadlalela yona-ke iBafana Bafana, wadlala-ke naku-English Premiership-ke edlalela lona-ke iqembu le-Leeds United. uLucas Radebe sekaphawulile-ke ngaso-ke isimo lesi se-league esikusona la eNingizimu Afrika. Uthi-ke uLucas Radebe yena-ke ngesingaye indebe ye-Absa Premiership kumele ukuthi-ke inikezwe lona-ke iqembu le-Kaizer Chiefs. Uthi-ke ngoba-ke mawubheka ezweni lase-France, i-Belgium, i-Netherlands bakwazile ukuthi-ke lona-ke onombolo 1 bamnikeze yona-ke indebe ye-league. Waphinde-ke futhi wathi-ke yena-ke uLucas Radebe mawubheka-ke ezweni lase-Germany ne-Chinese Super League, lawo ma-league lawo mabili azoqala nje maduzane. Kanti lona-ke ongumkapteni weMamelodi Sundowns-ke uHlompho Kekana yena-ke akavumelani-ke nombono kaLucas Radebe. Uthi-ke yena akumele-ke senze iphutha i-Kaizer Chiefs-ke siyicompare namazwe anjengabo France, sicompare namaqembu anjengabo Liverpool, ngoba-ke i-Liverpool-ke yona ilida ngamaphuzu awu-25. Yona-ke kufanele ukuthi-ke mhlambe-ke bayinikeze i-league kodwa hhayi i-Kaizer Chiefs. Sengiphetha ama-defender awu-80 adlalela amaqembu alana-ke kwi-PSL azophelela-ke ama-contract wabo ekupheleni kweka-season ka-2019-2020. Sizobona-ke ukuthi-ke amaqembu abawadlalelayo azokwazi yini ukuthi-ke avuselele ama-contract wabo. Labadlali-ke ngikhuluma ngabo, ngikhuluma-ke ngoPhilani Zulu we-Kaizer Chiefs, uBhangali Samuhero we-Mamelodi Sundowns, uTshepo Masilela wamaZulu, uMorgan Gold we-Stellenbosch, uBevan Fransman we-Highlands Park, uNazir Ani wayo-ke iMaritzburg United, bese kuba-ke uSiyanda Xulu odlalela futhi-ke nayo iMaritzburg United, bese kuba-ke uClayton Daniels yena-ke odlalela iqembu le-SuperSport United. Wena-ke uthini umbono wakho ngalama-defender awu-8? Ngokubona kwakho-ke uthi-ke amaqembu wabo mawavuselele ama-contract wabo na? Ngena comment section-ke ubeke umbono wakho.